na puking ka-23 Domingo, ning karaniwan na panahon, talakad tapo at ikanta tayo yung dalita pamuklat. King lagyuning ipa ampon ng anak ampon ng Espiritu Santo. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo. At kaya kaantim mo rin. Nasa na ning ginuing ibuklat ne ing makasarang pangataw. Kadalasan sa sangkanan talaring mga sakit a karanasan. Dapot nung magkasakit tamo ngeni, malyari tamo pong pasaw pang Jesus. So panakatamong ibuklat lareti. Sabyan na kay katamo ing Ephata, mibuklat ka. At
Nung maniwala ka at magtiwala kaya, so paano kang mamuklat king makasaramong pangatao. Nyangeni aminan tamu ing kailangan tayo Jesus, karing misaratang pangatao, kapabilatan ning pamananggap tang kasalanan kaya. Yakas tayang ining biyak na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nita'y panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamu,
kaniting Bisaya betalak ng kakatang panalangin ding kapatatang magpasalamat ding Third Order Carmelite Blessed Maria Sagrario Community ang timurin ding pamilyadari ding Santos at Segumalian Family, Rodel Punzalan at Sagum Family. Magpasalamat la naman ding kapatatang tinanggap regalo ning biye, regalo ning kebaitan, di Maria Jeresi Altea Segumalian, Maria Jeresi Altena Segumalian, Joniel Segumalian, John Evans Mangalus at Ronald Sagum. Guidance and protection, pakipangadita mo ing pamangailangan ng guidance and protection ing pamilya ng Corazon Perez. Malagwang kapaldanan, pakipangadita mo naman para karing kapatad tang may infection king COVID-19. Antimurin ding kapatad tamong di Maridel Estacio at Geno Segumalian. Pangaditala naman ding kapatad tamong Miyang Ubye, di Elvira Gia Presi, Antonio Reynaldo Milagros, Bernardo Bonifacio Sr., Feliciano Jr., Bessie Teodoro, Rosa Richard, Leandro Lucia, Jose Arnold Basilisa, Carlos Romeo Mercedes, at king 40 days ng Rufina Simbulan, at ingmayang Ubye Olympia, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. O Diyos say pami, panayan mo king mibuklat keka karing tao at king sablang tutu, matikti at mayap. Bustan mong ibuklat no ring balugbog mi ning kekang espiritu ning makatimawang amano ning kekang anak. Bustan mong ibuklat no ring puso mi at gamat ka ring sablang mangailangan ke kami. Bustan mong ibuklat no ring labi mi ban apasyag mila numan ka rin ting makapagmulalang dapat mo alang-alang ke kami. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapo at makiramdam, king amano ng Ginoo. Pamamasang iba't king libro ni Propeta Isaiah. Sabihan niyo, king ninumang miminalog, siknangan mo yung loob mo at ekatatakot. Daratang ngayon Diyos, ba nakawang iligtas, daratang niya, bang dingke kong kasalang, kaya lang parusan. Manakit laring bulag, at ding maklak, makarandamla. Ding pile, lundagla, at tera, at detang pipi, guli sakla, kintulara. Magusing danum, libutan ng desierto, maging dagat-dagatan, ing mapaling balas, at ing malang gabon, kumatmuyang sibol. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Puriyan may ing Ginoo o kaladwa ko. Puriyan may ing Ginoo o kaladwa ko. Pot ang Diyos ng Jacob, mamatulya, papanigya, karing malulupig, at babiyang pamangan karindanupan. Ing Ginoo iyang mititimawa karimbihag. Puriyan may ing Ginoo o kaladwa ko. Pasala na lamata, ring bulag, babangon nala, ring nebigo. Ing Ginoo
kaluguran nala, ring makatuliran, ingino, ingatan nala, rin daywan. Purian meng Ginoo o kaladwa ko. Susupa nala, ring mebado, at mengulila, dapot, ing balak ding marawak, lilipunana. Ing Ginoo, mag-ariyak ing kapilan paman, ing Diyos o Sion, mag-ariyang alanangga. Purian meng Ginoo o kaladwa ko. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatid, antimong talapaniwala king ginutang Jesucristo, ang ginuning ligaya, sukat kong parewulawe karing tao. Alimbawa, ing neto nga makapiblas, masanting at makisingsing ginto, linubya ing kekong sinagoga, kayag nana, di na tangyay meto nga pakakalulong, galut-galut ay malan. Nung laluyay nga tensyonan, ing taong makapiblas, masanting at sabyan nyo kaya, keni ko pulukluk, masanting yung luklukan ay ni. Dapot ing taong pakakalulu at galut-galut ay malan, ngayong sumabi, kita nakamu talakad, o kaya lukluk nakamu king lande, eko maging pareulawe at maliko panugali. Lawenyo, kalugurang kong kapatid, ding lalawe ng pakakalulu ninyato, ila ring pinili ng Diyos para mibandila king kasalpantayanan at magkamit king kayarian, api nga ko na karing malugod kaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalantaya po'y maya pabalita. Ingino manatiliyak ke kayo, At kaya ka timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Pamagbalik ng Jesus iba't king distrito ning Tiro, linabas siya Sidon at tinaglus siya king dagatan ning Galilea. Tinalan niya king sakop ning Decapolis. Delare kaya ing metong nga lalaking maklak at pipi. At inawad da kang Jesus ing itumpak nesa ing gamat na kaniting lalaki. Kay lilwaning Jesus ing lalaki karing dakal ataw, binilino ring talirina karing balugbog ning pipi, lino raya at sakani tikila na dila. Kaybat tinalangaya banwa i Jesus, mengis nawayang malalam at sinabi na, king tao, Efata, nga nawari, mibuklat ka.
Kanita mo rin ing tao may karamdam niya, mila ko ing pangapipina, at may kapagsalita yang malino. Inutos ng Jesus karing tao ing erapan niya biyaniti kanino man. Dapot nung kapilan no babawal kanitara lalong pemalita. May nga pamulalalang emunano at ngarang sinabi, makapagmulala ing sablang daraptan na, makaramdam no ring maklak at makapanyabi no ring pipi. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, lukluk tapo at makiramdam king homilya. Maya pa abak po, Maya payabak po naman. dempong awang, istong seratala, lalong-lalo na naman ning pasbol, sigurado po alang milub sariwang angin at alang milwal angin mabulok nung atin mang mabulok king kilub ning bale o building kasi makasarala. Anya, istong pakisabi natin ning DOHO, ning WHO, na pota ka nung makasakenta mo, nung malyari mo, nung atyuta na king lagwerta, buklat daring awang, bang kanita, lungob ing sariwang ngangin, at lumwal itang virus kilub na ning saken. So, talagang kailangan paminsan-minsan mamuklat tang awang, ang popong mamuklat tang pasbol, ban lungob ing luwal lungob ing sariwang angin. Makabuklat, makasara. Kunya po inulit itang joke po last year, yapin itang kitang kung ano ang pagkakaiba ng conclusion sa opinion. Paano yun po ini, kunya po inulit itang conclusion, hindi ka makapasok kasi conclusion, hindi ka makapasok. Kung opinion, makakapasok ka kasi bukas, open yung pintuan. So, conclusion, opinion. Oning joke ya po ita, last year ya pa po ita. So, ngini, bisa kong mag-focus pa si Bayo king termino ng Jesus, Ephata. King Biblia, ing taong maklak at pipi, uling alayang daramdaman, kukonsider de pong eyang miyembro daring may piling balayan, chosen people. Eya po considered. Kasi importante ya karela ing daramdamana, damdaman ni ing amano na ning Diyos, damdaman ni itang karelang sasabyan ning abak. Kagising daning abak atila pong pangad yan ding Israelita, itang luguran me ing ginungke kang Diyos, yapintang Shema ngara. Suguran me ing ginungke kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaisipan, king mabilog mong sikanan, at king mabilog mong kaladwa. Ito yung piulit-ulit da every morning. Bakit takano, ere alak ko, ere kalingwan ing lugot da king Diyos. Ngayon, nung eme daramdaman ito, at emo asabi, alakang asabi, adyang king mong isip mo eme asabi, lalong-lalo na during that time, alapang paralan para aturwanan niya yung pipiking nanumang pamangailangan ng king communications. Niya, Jesus mismo, anyang idalare kaya, biklat no ring makasara kaya. Biklat ni ing kayang balugbog. Biklat ni ing kayang dila. Leko ni pangatali ing dila na. Anyang hanapin ning kabaldugan na ning Ephata, mibuklat ka. Kaya katamong ngini, dakal no paralan para ibuklat laring makasarang balugbog.
Agawa na niya po ngeni ing maklak makaramdam niya. Basta tioperan niya mo. Pero aliwa mo po ing balugbog ing makasara. Atin pang mas makasara kay katamo. Spiritually, makasarala rin kay katang isip, makasarala rin kay katang puso. Makasarata mata, alatang akakit, makapyakla, makasarata balugbog. Spiritually. Anya, king kekatang pamagmisang ini, adwan taking kang Jesus na ibuklat so panakatasan ng mamuklat, ibuklat nala retang makasara kekatamo. Ning kay po sasabihan daring aliwa, may asisi bakit minyaraya. Halimbawa po ing sawi king lugod. No? Tetang likwane kanuning asawa na, likwane kanuning boyfriend na o girlfriend na. Minyarane puso ngara. Para kanako po, eya po dahilan nitang experience. Experience, response, result. Eya po, nung ika, ing experience mo pin masakit ya, at yuke ka ing response, nung makanano kang mag-respond, nung makanano meng i-react ing sarili mo ketang karanasan na ita, ketang sitwasyon ay ita. Buri mong sabihan, uli na nitang may karanas kang makanyan, kailangan kang manyara. Ngini, okay, era ka asisi, uli na pinitang karanasan na ito, bala mo may pilitan kang manyara. Pero tandanan tamo po, istong manatili kang makasara, ikang makalunos. Ikang munlad king kekang relasyon karing kaparang tao. At yang ing isip mo nung makasaraya, halimbawa, ing posibleng usto ka, posibleng mayap ka pangatao, posibleng ating kang kabanalan, tutuita, pero sana naman, emulalawin na ikang mayap, ikang banal, ikang usto. Ting kaparamong tao magkapilit la namang maging mayap, maging banal, maging usto. Anya, ibuklat me ing isip mong minyara, uling kinglawe mo, ika mong makanyan. Ding kekatang balugbog, posibleng makaramdam la, oning ing problema, tala daramdaman ding saing-sing, daring mas mangailangan kekatamo. Posibleng manakit laring matatamo, 2020, malino laring matatamo. Pero ingkutang akakit mo ing tutong mga palyare, na nuna ing gewa mo king mga palyari king akakit mong sitwasyon king kasalukuyan. So yan po ing kekatamong pakipangadiking misangeni. Sana Jesus mismo so panakatang mamuklat. Nung etaya man nagyong magdilidiling ibuklat taya kalupan na ning gewara king maklakat pipi, delare kang Jesus. Nung ating kayong kakilalang makanya na makasara, so panye idalaye kang Jesus. Ipangadiye, manyawat kong saup kang Jesus, bang kanita yung taong ita ibuklat ne. O namang posibleng ika mismo mo naman, bisa na ka namang mamuklat at magkasakit kang mamuklat, pasaup ka kang Jesus mismo. Bang kanita, bulungan ka at sabyani keka ing efata, mibuklat ka. Ulitan ke po, baluta mo ing parating makasara, eya makakayap. Lalong-lalo na king spiritual tang panyulong. Hanya pangadita mo king misangeni, so panakatang mamuklat Jesus. Amen. Amen. Sasal pantaya ko king Diyos ipang mayupayang tutu,
linalangking banwat yato, at ang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ni Banal Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwo, makaluklukwa naning Diyos, pang mayupayan tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabi, ampong mga mate. Sasalpantaya ko kim Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa Makdi Santo, king pangapataw da rin kasalanan, king pangasablirang meding mete, at king biyala na angga. Amen. Panalangin ning balen, manalangin tamong mitmong kapanaligan king ipang atsubanwa, parating makiramdam king adwan tamu king lagyo ng Jesus. Ngatang manigapu, pakiramdaman me ing balayan mo, o Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, o Ginoo. Para king Santa Iglesia, ban etala mo luluguran, ding kalulu at pagmasabalan. Nune bagkus, magsalita tamong mitmong tetagan, potang madadakurakla, ipanalangin taking Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, o Ginoo. Para ka ring talaturo king kasalpantayanan, ding pari, madre, katikista, maestra, ing ila mismo makiramdam laking amano ning Diyos at ilipat da iting mitmong kapanaligan at lugod. Ipanalangin taking Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, o Ginoo. Para ka ring kalulu, ding masakit at ating kapansanan, ban karela akilala tayo at matulang tanggapan ng magdusang Ginoo. Ipanalangin taking Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, o Ginoo. Para ka ring maklak at bulag, karing aliwang tao, at king karelang lugod at pamangailangan. Bibuklat lasana ring matarat balugbog karing pibandyan ning lugod, at pamandake karing kapararang tao. Ipanalangin taking Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, o Ginoo. Para kay katangan, banding tigang tang puso, maging maganakalat malunusan. Kawangis ding pasbul, ang makabuklat para karenggang tao, at king sablang pamangailangan. Ipanalangin taking Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, o Ginoo. Ngeni po, adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ipami, pakiramdaman mo kami kabang manalangin kami keka, king lagyo ng Jesus aginumi. Amen.
talakad tapo. Manalangin kayo kapatid, banding kakatamong daon dating tinapi at talak matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning Ginoo, itindaon ka ring gamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning kapayapan at lugod, mananunas sanang ing daon mi pagdala na kang tunay kapanyamban at pakisan metong nakekeka. Ipagkalog mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. inggir manatiliyak ke kayo, At kaya kaon timurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginu, adios tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati. At numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King ke kang lugod, binukod mo kami ban ipakilala mo yung ke kang dangalan. Agyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan ban makapagbalik ke lub ke ka. Uli niting kaluguran mong anak meging tao yang kalupa mi. Ban nating kalupa ming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatan na, ringangel ning banwa, iyang pangdaing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilan man. Misuges sanay siwala miking karela king matagumperang dalit ning kapurian, ngaming kakanta. Siklod tapo. Tunay ka pinbanaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli ni pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king Espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayan mi daon kusang lupking pamaylasat kamatayan kinwaning tinapi. Te pasalamatan nakat pinuri, pirasone, at pinyene karing kayan disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bahay talanganggang tipan, ami bubu para ke kahit para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptay niyo iti king pamigaganak kayo, kanako. Kristo ipapos. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
ini ang hinigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, darang niya kay ting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kay kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, ing kay kaming Papa, at i Florentino, ing kay kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynaw at maninayang subling miye, at ting sablang mayang munabye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kayabe ng Maria ing Birhen ing Duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, king Aldo iti, parang alantayan naman ing kamatayan ng Mother Teresa of Calcutta. San Mother Teresa of Calcutta, pasawag ta kayo, sana nung makananunong liningap ding masakit, liningap ding magkakasakit, kitmuano king lugod na, makanya naman mo naman sanang lingapano ring masakit kasalukuyan, pauli na ning pandemic, pauli na ning COVID-19. So paano sana at makaranas kalusugan. At tinupad king malmong kaburyan king kay kabaning panahon, puryan dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kabenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga, ing mismong taong makasara, diyang niya mismo balo na magkasakit niya, king pamakirungot, king relasyon, magkasakit niya, king panyulong. Anya, talagang kailangan niya ing saup, kailangan ng pasaup. Yang ngini, pasaup tamo, nung sakalo'y mga timpang makasara kay katamo, karing panalangin at tiruning Ginoo kay katamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. O ginaming Heso Kristo as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga, ing kapayapaning ginuman at tilis sa kapilanman ke kayo, At kaya ka ang timurin. ipakita mo po ngening mikaka metong taking kapayapan. Siklod tapo. Kaluguran kong kapatad, o ni Jesus, ing magnasang sumaw kay katamo, lalong-lalo na, karing makasaratang pangatao, bang kanita sabyane ing efata, bibuklat tamo, at lungub ing grasyang babyena. Papalat tamo ngening lalapit kaya, ban kanita, ya mismo ibuklat ne ing kekatang biye. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ing amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabandal-banalan na sakramento. Kalukuran da ka, may git king sablang bage. At pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat pa uli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at yuka ka rin. At pakisan metong kayang lubusan ing sarili ko keko. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
pangadyantaya po yung orasyo yung pirata laban king COVID-19. O mapamakaluluwang pong mapagmalasakit tay pami. Lalapit kami kaya ko kaniting masipita pa mangailangan mi. Adwan mingid kaya ko ang kambilan at ngatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kaya kami. At may kakamate na karinda kalataw. Adwan mingid kaya ko ang balikdan mo kaming mitmong lugod. Iyachat me kaya kaming makawulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi nga tabayanan mo lo, rin tawang mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat, king pangakalat no. Bendisyonan mo yung sablang tamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila rin doktor, narsis, adi sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi kaya ko aking kakulangan mi. Nunebagkos mo kaming ikabos kisablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. San Jose Esposo ng Maria. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Luis Gonzaga. Saint Therese of Calcutta. Manalangin tamo. Ginoo, ingamanumot sakramento, pagkaluban na king pamangan at piye. Manano na sanang dating regalo ning kekang anak, tayran da king makirake king kayang biye, manggaman king alang angga. Amen. Ken pong Miyerkules, makisan metong tamo king Mie parangal king birthday ng Mama Mary, atin tamo pong misang alas 6. Pero kasalukuyan mag-nobena tamo, tinta pa pong misa bukas, hangga king Martis para nobena, at itang Miyerkules yung kayang kebaytan. Next week naman, Martis 14 na ning September, piyesta niya po ning Triumph of the Cross. At alas 7:30 kiniking chapel na po ning poblasyon ne po, at 9 o'clock naman karin king pambilog. So pakipangadita mo yung sitwasyon tamo, kapamilatan ning kekatang pamagtagulaling karing kekatang larawan o patulunan Santa Cruz. At antimurin king Miyerkules tutuki, itang 15, piyesta na po ning Birhen Dolorosa. Ingin manatili yake kayo, At kaya kaanti mo rin. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tuto, ingi pa ating anak ating Espiritu Santo, Amen. umeta na at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat King Diyos.